Heute gibala ya bahaya katoka video jonga kumno banle ashalung si bon bakila kali fi ai ingredients ayu kong dai I da yo ingredients sa onglang te menta tengala wan thiet mo ki ingredients na yo tenga sapni fi kumno banle te kastru jonga mta si nga bayong klem ka khamlong rafte te wa sui ai mo te ki ingredients la thiet te sa batai fi sia banle kumno te dan makali katoka lung si ru hap that ne kumno hoi kinu gi asha kum bile asha so peng ne so man ken ne so phe ne anu no asha fi hap ochwa fi hap that hasni fi hap klan shin ra do da ter khong na ba ka ga to ko kai te men ta ka pani fi ya kini ki ingredients bar khat ke ai bala thiet mo te une udai master seed ta da khar yong u rai mo pet ba itu du ba yong ndai tu ba ayu bastem master seed next part udah uni kala jira pet ulong gumni ulong yong bem tumo kala jira pet third udah ini fennel seed tu ba sia bam kan mau da le restoran sian ada bam shau bu move yo ne fennel seed uni kan fourth part dunia uni te fit jira pet ni jira ni pat semkan niap kini quantity yang sibu tang pani fi siama teng sabatai kan fi kam uni udai udah nia tong la tho anto pai ba gitu gidap du uni udai mithi pet mithi mo uni mithi pet uni udai red powder entah uni udai ajwain ni pet longgom tu gini baru khat kide ki sample mo tang ban spin ia pi ba fnyel ban sukanya pi kinu ki ba fi hable baru khat te kum tai fi dan shubu fi shat u ashar katno shubu san kilo fi kam 6 gram master seed 6 gram u kala jira 6 gram u fennel seed 6 gram u jira dry chilli dhania mithi powder te kapimon te uni ajwain kumta gan quantity 6 gram la balong hadu san kilo u masla o san kilo u asha sorry mo te mentai fi ngan pni so kumnu ban ro sigini ban grind ambatai sim details ba kan jrong ka video tamba fi hapet da mo na kan sok ye fi ba fi lek no jinjar kin hadien chubu fi kwa le asha tem tangan sedang nak kini bar khai ki ingredients dengan sim ka karai ani abu lupa ni dengan the no ini kan master seed ni kala jira ta ni fennel seed dhania so mikan yap dapat ini jira mau jira ni jira ni udai ajwain ya pet bahamo uni mithi uni te ban ai hadien ba fi kwa ban khle ban pensai tu asha te mentangan on ka gas kani ka jajonga ka rite karanga jinjar hang habra su ini ka mit mo ngan on sai ka gas ngan on ka gas wa pen he than moi ka ding da fi lai uni da fi rose uni pen he ka ding in khon tu bang sa thang adjust nto ikan sama adjust low flame katu mo ka flame te tharam long sa ikhong te katu ka flame king bek kum ni bot ai ba in khong da pila da king kum ni sakta gen lula kalong khluit te yu lampen he fast ndiat adjust bahai ka ding mom de ding khong wait kumwa khle nga itu ni ditang sampole fi mai pen iwa pin sup ta sha si de fi le ashar em sa bataya nga mo de ulong kumno ka different ba thit fi na yo bat bang hikai mga sa comments mga pabentik pen ka best ka idea jonga te king wi kum ni ha du da sao ye bo un sup
da fila dep king Kumni mas mau ubi king Ashar jong fi king si king ma what ai bộ in không to ni upat klik bah satu ada ketik yang lak klik bah ne em pat lang ro ni satu ada ketik yang subuh ni usuk mungkin ro mo gini pat ada ketik terus deh coba ke lawan ke jing sma malu mala em timur ajan long mo siwat em ka smell da arus ki ni tu pat long ra mo king si king bi tu wat ai bo un in khong king bi ni king bi tu la sedang wani isma ubi kasur jangar kaset fi banga da slap jur kum tu em karung di thak loi karendang ru kalong set ya ka dan kelas mau ubi mo kan ni langsung thui da fi lai ele em kan ni langsung thui lawan di isma ubi ka wei pangan ong pi la da fla dep le yu ni buat you grind direct kan mau da fla dep roast yu ni thek kan ni ka pleng fi don any pleng fi pra fi lak ngan ngabu da kan ni lak ban thek hang ni mo mdai ba fin grind direct lak pan di tha chwa kum tu tuat gen lak di tha sa grind fin grind direct pau dang khloit usa do namar da lak khang ya grinder te usap te along singam em tu te phim long phap pan di tha chwa kan mau ba phap pan di tha chwa da lak di tha sa grind tu hi la sama ubi ni tu ada ti tu asyik khloit berit nak kading det kan lu flame dan det ma tu king be kum ni na sang su to som kan yak king be ni ndi ban bu yak pen di tha pa ka ayu haka pliang pra adu ga di tha sa grind la dep grind ru namar nga silap manga dang la grind ha grinder ru khloit be ha grinder ru te da dep grind ha grinder ru di ban tha hi ha pliang undi tha sa tha ma si jok pen namar da dep grind ru am ka khloit ka grinder manga silap bila dia tu long sngam te phim long ban thap direct mo tanggal patai bahai fi nga patai biang te man ta unio la long pe asang pak pchau kum tu am la long te tu snap pas bias ngone am te tu awan jis mau ubi ada awan jis mau ubi mo ta sawan ni tu jis mau ubi dah lai filas de yo ni pej bah kan ye de tang demo lak klik tu ni dah mo guys sa comment yang amo sa tefiale ni Ashar em sin saptep ka different utu bashithit makiman ka por but une bale mga kan saya pair sa please saya comment kalong kumno nga try hitam bahana tapi dia Tuan pelip nak mau mentang pelip nak ngan sim dah kajal mau ap shua am tu dia antek nak ni kan ani antek tu mah dia king ni kan king tu mah aduh jadi tak Sung thui gen tok klik ta te ni mentam long bu be gum to ven ap to minit sa minit an bu sho gum ni mo ta di tha Instagram sepen fi ni way musla la di tha mo te tam pen ino ban grind tan dia angka pen fi
Teh gitu. Mix lang tu yang sangat banyak mah. Angkat tak lihat mah macam ni. Itulah yang tadi. Baik. Ini yang sah. Iu kan mah. Yang kain mentah. Tao là lòng này em. Em. Nay grind ni than mo. Kat tu along. Tapi grind ni than bang ra. Long kaman jong fi nga tengah si grind gum ni. Tu em. Ka khluit mentah. Ngong saat. Te dala grind gum ni. Lại nọ ngăn lại hàng này mo. Mau đi thả. Te ibang em itu nunggu kan orang bahara tak sakran tu hadir diam jing tenang ibang dan balang teli pini tulang teli uni deba kaklut grinder sengam lang teli tu bah thế thèm tu thế kinh baka siang pila le upra ne sakap liang ne any fidon tu fi te kanim tasi tengah ada penilu ya pi saya lek kumtu kumbatai manga te saya shna ashar ka pi akwa mo saya ties ke iba different ka long tu ba file man ka pa ba uni ba kai manga ti pakatai ti sa subscribe lang yang ti sa share sa comments feed nang kiu sa prang ngar nang kiu sa prang kat mano sibu gitu ki bale business asha te da ki le da uni idea jong ati ka business jong ki ro kan kiu em ti yang ngar open kiu lang fi kiu lang mo ya kiu lang rakat ti tangkat tahi bye.